Welcome back to our final program for Global Youth Day 2022. My name is Mwenya Mpundu, and I'll be one of your hosts this evening. Mwenya, I am glad to be back with you for another program. My name is Rebecca Fanai. What a great blessing it is to be here with you from all over the world. Young people, today you have embodied what it means to be the hands and feet of Jesus on earth. We pray that the seed you planted today will grow into a person giving their life to Jesus Christ. That's right, Colby. And today we have witnessed young people use different talents to share Jesus with their world. God has given us all a talent we can use to spread the gospel. And Rebecca here has not just been given the talent of speaking and hosting with us, but also of music and songwriting. So now Rebecca will share with us a special song she wrote just for Global Youth Day. Let me tell you a story about somebody who gave up everything he had. I can't imagine someone who has more love, someone who has more grace than my humble Creator. He doesn't hold the qualified, He qualifies the called. So let's go to the world and be the hands and feet of Jesus. He has called each one of us. Let's go to the world and be the ones filled with His love, to reach the ones who are forgotten. Will you answer His call? Let me tell you the story. It's not about your skills. He always chose the ones rejected. I can't imagine someone like Matthew, sinners like Mary, being called to serve Him. He doesn't call the qualified, He qualifies the called. So let's go to the world and be the hands and feet of Jesus. He has called each one of us. Let's go to the world and be the ones filled with His love, to reach the ones who are forgotten. Will you answer His call? So look around and love the ones forgotten. Jesus gave His life for the ones He's never forgotten.
Rebecca, what a beautiful song. Praise God. Called, Praise God. called, Jesus has called not just the qualified, but he qualifies the called. I would sing that part for you, but we want all the young people to stay and continue watching this program. But Rebecca, thank you for writing that, and I pray that you will continue to use your talents to share songs of God with others. What inspired you to write that song? Well, actually, this is the very first time that I've ever written a song from top to bottom. Come on. And I just want to say, for the second verse, I mentioned a couple of names from Jesus' disciples, right? I talked about Mary and Matthew, but there's a lot more. I want us, those that are listening right now, and those of us that are here, to remember that when God calls us, he doesn't look at our past, he doesn't look at our skills, he doesn't look at the qualifications and the standards of what this world has in place, right? So for him, it's just about our hearts. So all of our friends out there, our young people out there, God can use whatever gift it is you have. No matter your gift, remember that you can use it to God's glory. So good. Amen. Amen. That's so true. Right now, we are joined with a special testimony of a Pathfinder who has the gift of organization. Since the age of 10, Emanuele has been involved with her local Pathfinder club. In 2011, in her Pathfinder scarf, she went out to help people in her community who were hit with heavy rains. Now, almost 11 years later, she saw the tragedy once again hit her community. Emanuele did not hesitate to organize and collect donations to help her city once again. Let's hear a bit more of her story as she is joined by Pastor Uldolci from the South American Division. Emanuele, do you think there are other young people just like you who want to make a difference in the world where it's needed? Eu acredito firmemente que todos os jovens em volta do mundo, não importa a sua religião, eles têm esse desejo no coração de querer ajudar. Mas o que eu sinto como uma jovem e adventista do sétimo dia é que o dever dobra. E eu acho que o jovem adventista tem esse dever no coração dele. E existem, sim, jovens que podem fazer esse trabalho também. Às vezes, eles não conhecem os meios, as formas. E eu acho que, instruindo as pessoas, a gente vai ter um exército de pessoas que, com certeza, estariam aqui para ajudar também junto comigo. Ok. What would you say to young people to encourage them to act on their God-given desire to help others? Bom, eu acho que a coragem vem sendo construída desde que a gente é pequeno, enfim, que entra para a igreja, a gente conhece a palavra, a gente lê, a gente ora. Então, esse dever fica meio que escondido dentro do seu coração. E quando a gente lê a Bíblia, eu acho que a gente passa desapercebidos por textos que a gente conhece muito, que são ide, pregai o evangelho, ou ame ao próximo como a ti mesmo, e a gente não para pensar que é exatamente isso, simples assim, faça essas coisas. Então, minha forma de encorajamento, na verdade, não é minha, é de Jesus, está lá na Bíblia, vocês conhecem, então é só ouvir ele. Okay. What practical steps should the young people take? Primeiro, reconhecer as necessidades. Really appreciate, and it's good to see so many people involved in this helping. So we are also interested what we can do more and what we can offer to you, how you can be involved as well in this mission. This is a place for people from Ukraine. Taras, let me just ask you, are you expecting some people already? People? Yeah. When they're coming? Tomorrow come two family. Two families are coming here. Coming here, yeah. And I guess that's going to be the kitchen where we're going to be. Yes. Preparing the sandwiches. Hey, hi, how are you doing, guys?
So the sun is going down quickly, and the temperature is really getting low right now. But these buses behind us, tell us a little bit about that, Marek and Pastor. The buses are with the people from Ukraine, and we are like 150 kilometers from the border. So I'm sure it's not the first place they can stop, and we have like a pit stop for them. They can get clothes, they can get food, and people are circulating with sandwiches, so we are not the only one here. The one part that we didn't mention is these buses all filled with the women and children. Very few men around, because men are not allowed to leave Ukraine. Is like in my country, when the war starts, they keep the men to fight and help there. So all these moms and children, they're probably worrying very much about their dads and their grandparents probably there. That's right. What we hear, we are not missing sandwiches and other stuff, but we are missing psychologists and people they can support, they can speak in Ukrainian language, helping those they left their families there, so, and they don't know what will happen. This is the worst. Marek, tell us again the name of this church and the young people. Church in Puławy. Very small church, but few young people. So it was very positive that they are fully engaged. That's right, and it was good to see our youth director there as well. So this was the place, and the sun is gone now. You can't see it as my camera is bringing more light, but certainly we are now making our move from this place, taking with us some of the sandwiches, but certainly we are now going towards the Ukrainian border, and we are hoping to meet there, if I'm right, with the ADRA director for Poland. And how much we got information, there is going to be a few people from around, not just Polish, but some maybe from Germany as well. Pastor Dion and Pastor Mark, thank you for sharing with us. Young people, if you're looking for a way to help our brothers and sisters in Ukraine, please head over to adra.org, and right there on the homepage, there's a way for you to help. Right now, let's pause and take a moment to pray for the people of Ukraine and Russia. Father God, we are praying for every person in the Ukraine. God, we are praying for their heart, for their mind, for their spirit, for their soul, for their strength, God. God, we are praying that you will give them the peace that passes all ability to understand or comprehend, the peace that comes only from you, God. We pray for the leaders, the people in power. We pray that you would bring an end to this conflict. We ask that in the powerful and mighty name of Jesus. We pray. Amen. 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 Thank you for that prayer, Colby. Let us remember that Global Youth Day is not a one-time event that happens in March. Global Youth Day is a lifestyle and should happen daily. Let us remember to make a conscious effort to love the forgotten every single day. Well, guys, it has been an incredible time hosting with all of you today. Kenya, Colby, Mwenya, what a journey going from the South Pacific Division to the North American Division as we watched young people not only exist in the church, but be the sermon to those around them as well. Friends, unfortunately, this is goodbye from us this year. But before you go, let's join Pastor Gary and the team at the couch so they can share some important information for next year's Global Youth Day. Hello, young people and youth leaders around the world. We're at the very end of our program, but there's something very special coming up. Some of you have been wondering, where is Andres and Paco? Where are they? Well, we have good news for you. They are out in the world right now, being the hands and feet of Jesus and loving the forgotten. Amen. So stay tuned right now and watch them as they share what God is doing through them, the youth and the youth leaders around the world. We are so excited to be in the Dominican Republic on Global Youth Day. We have so many young people reaching out the community and helping those that are forgotten. So I just want to give you a full report, and I'm here with
Pastor David Uribe, who is the director for the whole country. So how many young people we have involved in the community service? Thank you, Pastor Peralta. It's very impressive in the Dominican Republic. Right now, 20,000 young people. 20,000 young people helping others. This is great. Thank you. Yes. Thank you so much. So just, let's keep praying for the people. And here from the Dominican Republic, we are so happy to report that we are reaching out those who are forgotten. Hola Gary, estoy en Chiapas, a beautiful union with so many passionate young people doing great things. I have witnessed so many activities today, and young people have been at the forefront, being the hands and feet of Jesus. This is what God has called us to do. And I would like to invite Pastor Torreblanca, the union director of this place, to give you just a brief synopsis of what this day has been about. Estamos terminando esta actividad en el hospital más grande de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas. Y hemos visto cómo muchos jóvenes se han acercado a las personas. Han orado por ellas, las han tocado y ellas han derramado lágrimas. Así como estos jóvenes hoy tocaron a las personas, durante este día, miles de jóvenes han tocado a miles de personas. Algunos lo han hecho predicando, otros a través de una despensa, otros más orando por los necesitados. Nosotros nos dimos cuenta que cada vez que un joven se acerca a alguien, algo pasa. La mejor manera de compartir a Jesús, la manera de mostrar a Jesús es tocar a las personas, yendo a los demás, amando a los que hemos olvidado. Un abrazo y que Dios te bendiga. Oh, young people, we are so proud of you guys and all the things that God has been doing through you around the world. But it's sad. We're at the very end of the broadcast, Pastor Ted. Yep. But, they've been out there loving the forgotten. That's right, they have. Abner, how about you? Are you kind of sad about this, or are you happy? I feel a little sad, but I am proud because what they have been doing today. Amen. And I'm sure that this will be a lifestyle for them from now forward. Amen. That gives us courage, young people, that this is a lifestyle, not just a one event in the year. Now, I'm trying to remember. I'm pretty sure there's something else I'm forgetting I'm supposed to be telling the young people. What am I supposed to be telling them? I think next year's theme. Next year's theme, but I got in trouble last time. Am I going to get in trouble this time for sharing the theme? No, probably. No. Okay, I'll get away with it. All right. It's safer if I don't say it because I got in trouble last time by myself. So let's bring everybody up here and tell everybody the theme. Come on. All right, on the count of 3, we're going to tell everybody around the world what the theme is for next year, okay? You guys ready? Yes. Count us off, Pastor Ted. 1, 2, 3, go ahead. All right, 3, 2, 1. Love is a verb. Love is a verb. We're so excited, young people. Get ready for next year as we reach out and be the hands and feet of Jesus. Love is a verb. Guess what? We want to make sure that we're reaching our educators and our students around the world and everyone who needs to see the love of Jesus. Yes. God bless you. And on the count of 3, I will go love the forgotten. Ready? Go. 1, 2, 3. I will go love the forgotten. Bye-bye. Bye-bye.
whanai Sae mawau Mai leoti male malaya Ole halalea ua Toe ola Sa au fa moi moi ilo malosi Ai no o toto le toi ai solo to Toi mana tua kave o Yesu Namadil ona Hole alalea Toe olai Savali Levanu ole oti Sa efatasi mai Olau lau Malo utoto So mafanai Saeu Mawau Mai leoti Male malaya Ole halalea ua Toe ola Savali Levanu ole oti Sa efa atasi mai Olau lau Malo utoto Sa mafanai Saeu mawau Mai leoti male malaya Ole alalea ua Toe ola Ole alalea ua Toe ola Ole alalea ua Toe ola O te whalofan whatalo whātu, i le ainga pele o le atua le netu la fiafi, le ngata fo i leo a li i mata mai tai, o loo mai mua whafonga mai i lunga le netu la fiafi. O le au tu whiwhilia mo oe, ma au i le pole nei, ua wha au tu ina i se au tu whapea, o le toa moni, the real superhero. O le tātou mau, o loo mau mai lea i le whaalinga mta upu mua a o lona whai upu mua o le a o whai tauina. O le whaalinga a Yesu Keriso, na tuina atue le atua ia te ia ina ia whaali mai i ana au ona, o mea e tusa o na vaveo o mai. Ua awina mai fo i e iala na angelu e whailoa mai ai i lana au ona o Ioane. O te le iloa ia te oe, ai mo au, o te fia te le i tala o tanga tututoa, ma malolosi. O i lātou ia e ailo lātou malosi whapitoa. Lātou te pu e ino tātou langona, ma tātou whamemelo i ai. O aise o le ale ofo i ata, ma tala o nei toa e ai Spider-Man, Superman, Iron Man, Wonder Woman, Captain America, ma isi lava.
I le whamatalanga a le DC Comics ma le Marvel Universe. O tangata nei, o lo lātou tiute, o le tau fielea o le fili o lo o tau whaafefe mai, e wha umatia ia te i lātou. E le fefe i se tangata, ma e le popole lava i se tasi. I le tau sanga lua afes fulma le wha, i le mekasini a le DC Comics. Na mua i whaasala lau wina i le atau Spider-Man, ma whaatawina atu i lunga i le ipei. I se tau e 3 miliona, lua se lau ma le fitu wafe, valu se lau, 5 ma le lua tā la. E ui lava la i nei toa ma tautia la ua pele, la tau te pue o tātou langona, ma tātou wha me melo iei, tātou te iloa le lei lava, o fua i o mawhauwhaunga, o le na whaia i tātou. E leo ni mea moni, ua na o lunga lava o ata, ma tala tātou te whaalongo iei, e moni. Ai ui i lea la ua pele, e iai le toa sili, e moni. E leo se tau nuunga o ni mawhauwhaunga, o le toa ua na o ia e iailo na mana, ua na o ia e mawhaio na au mai le file mui o tātou loto. Nā te wha mawhanawhana i o tātou loto mawhatia, ma au mai le file mu ia i lātou o ia i loi mata malingi, ma le wha o le tanga i e o le iloa. Wha mata e te fia i loa, le ngoa o lea toa manu manu, ma le toa matautia. I oi, o Yesu, o le toa sili sili, ma le moni i le tala wha solopito. A o tātou whai tau i le tusipa ia, o le a e mai tau wina ai, tala ma o onga e whaatatau lava i le whaalia mai, ia i tātou o lana mio, ma le mana o Yesu Keriso. O le toa sili sili o le tusipa ia, o Yesu. I le tusi o whaalinga, o le tusi o lo o tala noa i taimi uma lava, e whaatatau i lo tātou toa sili sili le nei. Na tusia le tusi o whaalinga i le ti a iwa se fuluma le ono, ma na tusia e Ioani. O e mana tua Ioani. I oi, o ia o se tasi o so o e se fuluma le lua a Yesu, o ia o se talavou wala awina e Yesu, moli maule mātai o e wha, a lona whai upe lua se fuluma le tasi. Nau noa ma le whaaleonga lua o lona mawhauwhau, na ia tali atu ai ma le fia fia i lona wala awina. I le taunu unga la wopele na suwia a toa lona o langa. A o le wala awina Ioane, na tā ua o ia o le atali i o le whaititili, o lo o tau mai i le mareko e tolu whai upe sifulu ma le fitu, ai ina ua mai a le la wheloa inga mai Yesu, na whaingoa ai o ia o le soo ua alofaina e te maua le Ioane lua sifulu mai tasi, whai upe lua sifulu e anga i atu i le lua sifulu ma le wha. O se vaenga e o futele ai, ma o se suinga matango o fie te lelea, la wopele e te iloa, e mana o Yesu e whaia le suinga le e tasi, mo oi, pe a whai e te talia o ia i le aso nei, e a vea ma o whaola o le a te le si suinga i lo wolanga. O Ioane le so o ualo whaina, na ia tu si atu se 5 o le whiangainga fau, o le tala le lei a Ioane, o le tu se tasi, 2 ma le 3 a Ioane, whaatasi ai ma le tusi o whaalinga. Ai e te sila fia, e to o tele tupulanga la tau te fia fia e whaitau i le tala le lei a Ioane, ai le fia fia i le tusi o whaalinga. Mo le mauni se o tala wau e whapea, e whaingata a tele o na malama lama i le tusi o whaalinga, ona o le nei e tumu i ata whaatusa, nu mera e le loa la tau winga, o whaeloa lilo, ma nisi a wala e le malama lama ai. O nisi o i la tau i moli mau, e le fia fia i le tusi o whaalinga, ona e whaalinga, o se ata tau whamatau, o lo o tala noai i manuwhi ai, o tā rako, o le oti, o malam whaamai, ti ngā ma whaatafunanga, a o le fesili mo e, whaamata e moni ia mea, o le whaalinga, o le tusi o wainga tau whaafefe, ma mea lilo o loo iai. Le aila o pele, o le whaalinga, ele o se tusi tau whamatau. O le whaalinga, o loo wali na aile ata ese, o Yesu Keriso. E whaamausali aile manu malo sili sili, o le alofa o le atua. Ina ia e manino la uo, e moni lau whaaso atu. O te mana oia te oia e tanga i ane i le whaalinga mta upu mo mua, a lona whai upu mo mua e anga i atu le tolu. I te tono le tusi o whaalinga,
O le whaalinga a Yesu Keriso. O le upu whaalinga e whaaliliwina mai i le upu e leni o le apokalipi. O lona winga, o le ave e se ina lea o le ufi, po o le susu e ese o le tāpuni, ai whaali se mea na leilo atu. Ua ewa ai i se sauninga e whaali ai se ata whapitua. Se sauninga e ai le tangata na te toso e se ina le noa, mai lo atu wai le ulua i taimi, i se no fuanga whai tele, a wā o le whaanaunga lea o le tusiata. Ioi, o le winga moni le nā o le upu, whaalinga, o le ave e selea o le ufi, ina ia ilo atu fōlinga o Yesu Keriso, i lona whaali mai, i lona matangofie, malona mamalu atu otoa. O le mafu anga tonu lawa le nā i mata upu ta itasi, e lua se fuluma le lua whaalinga, o le alii o Yesu Keriso. O loo whailoa mai ai le whaanga o ingoa ese ese, ma ngā luenga ese ese, o loo whaatino ai. O loo tātou tau moni, ese lia ma le luas tolus fuluma le walu ingoa ese ese, ma suafa e whaamatala ina ai. I mata upu mua e tolu, e wha se lau tolus fuluma e fitu taime tā uai i awala ese ese. Ai i le tusi atua, pe ama le lua se lau lima se fulu wa ainga e whaatatau i le nei toa matau tia. Tātou te mawalo tātou tō se sili e tā ua. O ilo le mua, ma le muli, whaalinga mua se fulu ma le fitu. O ia o le atali o le atua, whaalinga e lua whaipe se fulu ma le walu. O le pa ia, o le wha maoni. Whaalinga e tolu whai upe wha. O le tātou tō se sili, o le leona, o le tu ainga o yuta, whaalinga lima whai upe lima, o le luko o le atua. O lo moli mau mai ai le whaalinga se fuluma leiva, whai upe se fuluma tolu. O lo tātou toa siri, whamai oi o le tupu o tupu, o le alii o alii. O lo iai, whaamau maunga i le whaalinga se fuluma leiva, whai upe se fuluma le ono. E seli lea, o ia o le alefa, male o meka, o lo moli mau mai ai, le whaalinga lua se fuluma le lua, a o lona whai upe se fuluma le tolu. O ani malu si anga whapitoa, o lo tā ua i le whaalinga, e whaatatau ia Keriso. E tele maano anu ai, ai whaatanga mai au se o whaasoa atu ia te oe, ni malu si anga whapitoa si tolu. Tātou amata i le waainga o lo tātou toa sisili, o le atua, o le fuafuanga. I le whaalinga tolu alona whai upe e se fuluma le wha, o lo o tau mai ai a te i tātou, o Yesu, o le Amene, o le moli mau moni, ma le wha maoni, o le amatanga o mea na whai le atua. O Yesu, o le amatanga o le fuafuanga, e mwhaion e whapea mai, o lona winga o ia na whaia i le amatanga, le aila o pele, o le upu amatanga, po o le pikini, o loo whaanga i le whai upu le ne, e sau mai le upu e leni, Aki, Archie. O lona winga, o le whaapongai, Originator, po o le pulea. O lona winga, o lo tātou toa silisili, o ia o le fuafua, o le whaapongai, ma le pule silisili, o le fuafuanga. Se o tātou whaalongolongo ia Ioane lava ia, ma ana tustusinga e whaatatau i le tua Yesu, i le Ioane mua, whai upu mua e o le tolu. O le a tātou manino ma malama, o lo tātou toa sirisiri, o ia o le fofua, ai se o tātou tala noa la, e whaatatau i ona winga. E te sila fia ina, i le tele o suafa, o loo whaingoa ai Yesu i le tusi o whaalinga, e tasi la vale suafa e fia o ia i hai. Ma o le suafa lea, o ia o le mamoe. A tonu e whaate ia oe, ai i le tusi pa ia e whaaluas fulma le walu, o na whaonga le tusi o whaalinga e whaasino ia Yesu. O te le whaalongo lava i se au ta alo basketball, baseball, po o se au soka foi, o lātou whaonga ina le atau le mamoe e whai mō lātou whailonga. Whaalonga foi le au o le pools, ma le Timberwolves. O te le whaalonga lava i se au o whaingoa i se ingoa whapea, o mamoe o New Yorker, or the Lambs of New York. Whaamata o ani langona o tangata lātou te langolangoina. Le ai, e lea i lava ma se tasi, e fia au se au e iei se ingoa whapea.
E ao ina tātou manino i la fiafile nei, e ese lava le awala e ngalue ai le atua nei lo le tangata. I le tele o tū manga nuu. O le whaatusa o le mamoe, o le whaelonga leo o le to ilalo, ai i le tuspa i ala ua oe, o le mamoe, o le whaelonga o le malosi, ma le manu malo. I le whaalinga e 5 o lona whai upe uno. O loo mawaiva ainga ma whamatalanga e whaatatau i le mamoe. I le whai upule nei, tātou te waaia i le mamoe e fitu ona nifo, ma ona mata e fitu. Tātou te whesili ai ma le mautonu, po o le a le winga o le nei mai moanga. O le mea tāua lava e ao na tātou i loa, ma manino i ai, o le whaalinga na tūsia e whaonga ai whaelonga. Ina ia tātou malama la, i whaelonga nei, e te tāwai o na tātou sa ili le tusipa ia, ātua ma tātou whaatusa i ai. O nifo le ngangana whaavaloanga i le tusipa ia, e whaailoa mai ai le mana, ma losi, aloa ia ma le whaaiaina. O lo tau tala mai ali terte no me tolu sifu mai fitu, ma le numera 2 fai upe 2 ma le lua. E whapena fo i mata, o le whaelonga o le poto, ma le ata mai. O lo moli mau mai ai le salamu e tolu sifu ma le wha ipe 10 ma le 5, ma le mua le petere e tolu, a luna fai upe 10 ma le lua. E le ngata lea, i le tusipa ia, o le numera fitu, o le whaelonga o le ato otoa, po o le perfection. O lona winga, o le vaenga i nifo e fitu o lo o tau mai, o le maa losi ato otoa, omnipotence. Ai le isi vaenga o mata e fitu, e whaatatau lea i le maa lama uma, omniscience. Ia le suafo le atua, o lo tātou toa silisili, e mawhai o na ia whaia mea uma, ma mea tātou tele oiloa. O lona maa losi, o lona poto, e atoa toa. Ia te ia lava ia, e le aise vai, po o se to ilalo, o ia e whaavavau, ma e matautia. I le vaenga muli, o loo tau mai ai e le whaalinga, o loo tātou toa sili, e iai le mana sili, e whaaolai. Whaalinga 5 a o lona whai upe 2, ma le whai upe 10. O loo ta otoa i le vaenga i le mamoe. Ua tatau lava, oe ina ia e tango i le tusi. Matatala i ona wha mau whailonga, a wana whasia oe, ua e whaatauina foi i mātou i lo lava toto mo le atua. Mai tu ainga uma, mangangana ese, manuu, a toa mātunuu. Ua whaia foi oe i mātou matupu, ma whai taulanga i lo mātou atua, e whai foi i mātou matupu i le lalolangi. La wopele, na whaasata roina Yesu mo oe maau. Talu ai lona maliu, ua mawhai ai, o na tātou sa o loto mai ai, mai whaafanoga, ma le oti e whaavavau, e te maua le roma e walu whai upu mua. O lo tātou toa sili o Yesu Keriso, o le moli mau whaamaoni, o le ulu matua o e ua oti, ma le pule i tupu o le lalolangi. O le na alufa mai a te i tātou, na ia fufulu mai fo'i a te i tātou i a tātou angasala i lona lava tutu. Na ia whaia fo'i i tātou, matupu, ma whai taulanga i le atua o lona lava tamā. Ia te ia le vi inga ma le malo se whaavavau lava. O le whaalinga le nā mua lona whai upe 5, ma le whai upe 1. Se iu whamatala lava ia te oe, ia se tala muli lava le nei. Sai te tono o New York se tasi o li i talavou e suafa ia Ioane Farako. Na ia mo o mia se toa silisili, e lawe a ia te ia. Na maliliu na mātua i se whaalawe matautia. A o lai titi lava o ia, ma o le mafua anga lea na nofo whaatasi ai o ia ma mātua o na mātua. I le sifulu malafito tausanga Ioane, nalu ese mai ai mai lona a inga mana i atu i Brooklyn i New York. Whaatasi atu Ioane i se kengi, ma whale pui ai o ia i le 20 o na tausanga, ma e 2 tausanga na whale pui ai o ia, ma e mafua mai i se oso whainga talepi whale. O Ioane Wharenako,
Ilona au mau ai ile falpuipui. Na maua o ia ile ngona le mautonu, ma le whaanonoa, depression. Na maangalo o ia ile palola ina ua lua se fuluma le lua ona tausanga. Peitai, ilona whaonga ina o fuala au whaasa ina, pia ma afianga tu ngā ma le mautonu o le whememe ai, na i uai o ia ile whaen mai, o i lātou e iaini mana o ngā whapitoa ile mawhauwhau, mō tonga whitinga. Na tu ua Ioane le no fuanga le nei, ma ua le aise mea e no fuai, na avea o ia ma se tangata mau solo i tutonu i New Yorka. E se tasi o aseo. Sa naua e lava o ia ina ia iai se tasi lava ina o ia mai le lua o lo o iai. Na matuamu o mia lava e Ioane, se toa silisili, e fisosoani a te ia, ina ia manu malo i ona vavainga. Ao sa vali Ioane, i se isi aso i lunga le awala tele, na ia mawai se pepa whaasala launga, o lo whaasala lau wai se sauninga o vasenga wha evangalia, ma e wha autuina wha pea, wha alinga o le apokalipi, ma ngā i loa iai ia le ali ile nei o Ioane. Ina o taunu atu Ioane le malu, na ia wha alongo ina le alanga le whewhi au wha pea, ua na o Yesu e toa tasi, o lo o iai le mana e au mai iai le sa o le tonga. Na matua i malingi wha awai, lo i mata o le ali ile nei o Ioane. Ma ia au ngani atu i le atua, ina ia whai e se vāvenga i luna o langa. Lau talavou, nanga lue le atua, i se awa lafa pitoa lava i le loto Ioane. I le so, ua sa o loto ma le ato o tua le talavou ia Ioane Farako, ma ua vea i o ia o se tasi, o le e kalesia so fitu o le toia fio mai, i te tonu o New Yorka. Ioi, o le toa silisili, o Yesu, o lona mana atua, na a apa mai, ma lavea ia te ia, mai ai le loto toa, e manu malo ai, i ona vaivainga uma. Le tupulanga ia li ima tamaita ai la fiafile ne, o Yesu, o ia o le toa moni, o le toa silisili, e le tala whaasolopito uma lava. O le mea lea, o te whaanau nau ai lava i le so, e ofo ina atu le wala au lia whapitoa le nei mo oe, ina ia e talia o ia, i lo wolanga. Pea whai o iai, ia te oe ni langona o le mautonu, o Yesu, o le toa silisili, o lo whaola. Pea whai, ua e langona, le whaavaivai, la ua pele, o Yesu, le toa silisili, o ia te ia le maalosi a toa. Pea whai fo i ia te oe le langona le mautonu, ma ua e le loa ai le ala e uiai. O Yesu o le toa silisili, e nate sila fia mea uma. Pea whai fo i o ia te oe langona to i lalo, ma le ai o se wha moe moe. Awe te popole, o Yesu, o ia o le toa silisili, o ia o le atua fuafua. Sau nei, silima atu a toalo soifua, i le toa silisili, ma le wha maoni le tala wha solopito, o ia lea, o Yesu Keriso. Ia wha manuia le atua, i lau whafunga le netu la fiafi, ona Yesu Keriso. Amene. Puno mailo wau, mo le tatu te talo. Whaaftai tele la wata mā i lo whaatasi mai a te imatou. Whaaftai o wa fionga wa e whaamamalama mai a te imatou le tusi o whaalinga ina ia ao ngāle i o mātou o langa talavou. Whaamanuia ia te ilatou umalava o lo mawhai o na maua se awa noa mātou te su e whaatasi e lo wa fionga pa ia le netu la fiafi. Whaamangalo la o auna, whaamangalo i mātou ta mā, ta lia mai la mātou ta talo ona o Yesu Keriso. Amene.
fa'asataroi o Yesu. Le afe mafe o angelu na malingi loi mata. Loto ua mamomo manuti momoya. A olatu sauniuni au mai oia mai ilela au. Na fa'atali se upu mai lona fofonga. Na ia fesili be ai se a watu la foa ia ia. Na ia o foatu uma o ia mo oi maita. O te se iwa ai le afe mafe o angelu. A o lato fetangisi ai. Au ia tau tau mai. Le mawha